kabisa. Ladies and gentlemen, yes, murebe u Rwanda. Iyi ni itariki 31 z'ukwezi kwa 12 2025. Just turi kujya kurasa umwaka kabisa. Ni ibirori hahiye kabisa, haba mu mujyi wa Kigali, haba hehe, haba mu mujyi wa Huye. Ewana ni ibirori ni ibicika kabisa. Ewana tugiye kujyanayo nyine turasa umwaka turi kumwe. Muragenda mubikurikirana hano kuri The Shine TV Rwanda. Ndirimbire hejuru. Oye. Oh yeah man, let's go, let's get it. We win some, we get some. All my homies and family, friend them. My G, cut it so fast, so fast. But we're still here, it's a celebration. Happiness all around, sichako wamvangira. Oya suku kabya, reka nshaka ho nkuri byanga. Iyi mihanda irambona, ndi kumwe n'abantu banjye ariko mana turasabana iri joro. Let's celebrate, kuko tukiriho baje kuyicobura gisiba mano buturi fresh twaragisimbutse. Ndashaka kwishimana nawe ntawe imuzi turajya yawe turangije uyu mwaka turi kumwe soza turi kumwe. Ndashaka kwishimana nawe imuzi turajya yawe turangije uyu mwaka turi kumwe soza turi kumwe. Ugabanyishaza uyu munsi turanatsapa umwaka ushaje kwa herita umushasha nukuwataka imana ishimwe. Haleluya wowe gabanya ipupa iri joro nkutema icupa ubu n'umwaka ni mushya lumwe nshuti numvise wedude sunge kude umwaka tuwusozanye naraye ngaramye n'iginoti mbabaye na mama wanjye nawe namuguriye agatenge. Ndashaka kwishimana nawe imuzi turajya yawe turangije uyu mwaka turi kumwe soza turi kumwe. Ndashaka kwishimana nawe imuzi turajya yawe
uyu mwaka turi kumwe Kabisa. Fireworks!